Goeiemôre, good morning. Nou ja, van Suid-Afrika se mees noordelike punt tot by die mees suidelike punt, meer as 2000 kilometer. Dis wat hulle afgelê het in minder as 11 dae. Verlede jaar het ons met Dynamic Women for Children gesels, toe hulle nog beplan het vir hierdie merkwaardige reis. Nou is die reis egter voltooi en is hulle terug met ongelooflike stories en selfs 'n nuwe wêreldrekord. Of is dit 'n oue wat gebreek is, maar 'n wêreldrekord staan? By ons vandag is Marlene Cronje, die dryfkrag agter die Cape to Care inisiatief, om ons meer te vertel oor hierdie lewensveranderende avontuur en ook die boodskappe agter. Marlene, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Ek is so bly jy het tot hier toe gedraf vanoggend saam met ons. Met die petrolprys saam help dit. Hoor jy net so vinnig, herinner my net weer, wat was die hele gedagte? Dit was nie net 'n fisiese uitdaging goed nie, maar wat was die dryfkrag? So die hele rede het gekom wat van ons wil 'n lyn trek van die heel noordelikste punt tot die heel suidelikste punt in Suid-Afrika, wat 'n lyn van hoop en liefde en lig is. Vir kinders en kinders wat in die nood is en kinders wat geval word deur hulle groot mense. So dit was absoluut, terwyl ons dit gedoen het, dog is wel, ons is besig om hierdie lyn te trek, kom ons probeer 'n wêreldrekord opstel. So daar was nie een nie, ons het hom, hierdie is 'n nuwe en ons is nou besig met die offisiële registrering. Het was so 3 maande so, maar ja, we did it. Dankie tog, jy het mos gehoor, ek weet nie, is dit 'n ou een, is dit 'n nuwe een, maar dis inderdaad 'n nuwe een, en dit is dan nou vir, as wat sal hy bekend staan? So ons het basies van die heel noordelikste punt tot die heel suidelikste punt, 2175,76 kilometer in 8 dae, 16 ure, 15 minute en 56 sekondes basies, as jy net ons hardlooptyd vat. Dis ongelooflik en baie geluk, man. Ek meen, en dit was dan nou soos, was dit van Messina tot Kaapagallus, of van waar af het julle dit gedoen? Ja, ons het weggespring in Messina by Beitbrug, net by die grens, en ons was basies 2 spanne van 6 vroue elk, en ons het 12 ure gewerk, so ons het 12 uur die aand in Messina weggespring. Dit was ook as gevolg van die hitte, so dit baie gehelp, en dan deurgewerk, werk daai skof deur tot 12 uur die middag, en dan van die volgende span oor, en so het ons gewerk vir 11 dae basies, en ja, so per dag het ons so tussen 200 en 210 kilometer afgelê, tussen die 2 spanne in 24 uur. Genigtig. Ja. Nee, hoorie, dit wil gedoen wees, maar hierdie projek is natuurlik ook gekoppel aan Dynamic Women for Children, en hoe help hierdie inisiatief, en hoe het dit gehelp? Ja, so die hele dryfkrag agter dit is die kinders wat Dynamic Women for Children, die struktuur wat hulle basies wil, wat hulle vir 18 jaar geïmplementeer het by Kameelfontein naby Rodeplaat Dam. Het ons die eerste keer toe ek saam met hulle geloop het wat 2 jaar terug was, het ek net gesien wat hierdie mense doen en gesê, maar die hele land kort hierdie struktuur. En so wat hulle basies doen is, dis nie kinders wat noodwendig slegte ouers het nie, dis kinders wat nie noodwendig die finansies en die ondersteuning kan kry van hulle familie. So ons maak seker hulle is gevoed en geklee en reg vir skool, en die tannies doen huiswerk na die tyd, so vanaand gaan terug na jou huis toe, kom môreoggend gaan ons weer so aan. So net om daai strukture na daai kinders te kan kyk, en dis ook elke dag, maak nie saak hoe moeilik dit geraak het nie. Daar was 'n rede hoekom jy daar is, en dit was groter as jouself. So elke dag as jy moeg geraak het, moedeloos geraak het, dan dink jy, hierdie is groter as ek, en dit is vir 'n kind se hoop en toekoms. En as jy terugkyk, Marlene, daar was seker 'n paar hoendervleis oomblikke. Sjoe, meer as wat 'n mens kan noem in een gesprek. Daar was ongelooflike oomblikke. Ons het die polisie gehad wat ons ondersteun het, en ek moet sê, ek het nuwe hoop en nuwe alles vir ons polisie. Ons polisie het regtig saam met ons gestaan en ondersteun en die lewe vir ons so maklik moontlik gemaak. So, en dan natuurlik al ons sponsors en al ons crew members, en dit was 'n ongelooflike samekoms van humanity, en deur die dorpies wat ons gegaan het, die groot ding wat ons van al die hardlopers gehoor het was, hulle geloof in humanity is restored. Daar's soveel negatiewe stories daar buite, en deur hierdie hele ding is dit miskien moet ons net fokus op die positief, want daar is soveel mense daar buite wat met 'n lied in hulle hart staan en ja, die wêreld 'n beter plek vir maak. Ja, ek dink 'n ou word so toegegooi deur media en sosiale media en die tipe van ding om net altyd die negatiewe te sien, eerder as wat 'n ou weet van die goeie, en die goeie is altyd in die minderheid. Maar dankie vir mense soos julle, en dit is so lekker om te hoor dat almal wat hierby betrokke was, so ingekoop het daarop. Nou hierdie lyn van hoop en goeters, hoop jy julle kan voortbou daarop, en hoe sou julle dit graag wou doen? Ja, so wat die groot gedagte agter dit is om met mense hande te vat in die communities waardeur ons basies geloop het, en daar is alreeds hande opgesteek met mense. So die idee is dat ons
basies geld begin insamel in die gemeenskap, want elke gemeenskap se eie behoeftes. En die oomblik wat ons in die gemeenskap koop in die projek in, dan weet ons daar's 'n in, want anders kom mense en jy forceer mense in 'n rigting en dit is nie noodwendig altyd die antwoord nie. So ons moet daai tannies gaan kry in die dorpe wat in elk geval na die kinders kyk, wat geen ondersteuning het nie en ons gaan, okay, wat kort julle? Waar kan ons help om te wys waarom kos te sors? Help nie die ouens in Klaarstroom sorskos in Pretoria nie. Jy weet, alles moet naby en in die omgewing wees. So die groot gedagte is om daai volonteërs te kry en dan die gemeenskap te kry om in te koop. Wel, baie geluk met die huidige wêreldrekord, baie geluk met die inisiatief en ek is seker oor al die nuwe inisiatiewe gaan ons eersdaags ook weer met jou gesels. Net hierna gesels ons natuurlik oor 'n ander tipe reis, so moenie weggaan nie. Kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. It's not every day you get to see a piece of history come alive, but this Easter weekend, that's exactly what's happening along the Garden Route. For the first time in 16 years, a steam train will run again between Hartenbos and Mossel Bay, with the iconic locomotive Sylvia building steam and making the tracks roar once more. With us today is Sean Ekstrom from Atlantic Rail to tell us more about this incredible return to a bygone era. Goeiemôre, good morning, Sean, and thank you so much for joining us. Morning, Elsa. Thanks for the opportunity. Why is the return of steam trains so special, especially after 16 years? I think it's the nostalgia, for many years now in Mossel Bay in particular, for 16 years, there hasn't been any steam. And I think we've lost a lot of the children, call it 20 years and younger, have never seen a steam locomotive in action. So I think the nostalgia is a big thing. And I think also the history of steam locomotives. Our flagship, Sylvia, was built in 1930. So she's 96 years old. So, seeing something like that on a railway track is something really special. And we're just so proud to be able to showcase this to the public at large. How much work goes into getting such an old steam engine running again? Look, also, it's incredible. We've got 43 staff members helping us out on a day-to-day basis. We've got 77-year-olds helping us repair the locomotive. And that starts, from day one. In this case, Sylvia was ready for the scrap heap in 2016. And she was saved at that time. And last year, we did a whole recon on her. And that took the best part of 4 months and, basically day to day. So it's a lot of work. And then secondly, on all our trips that we do, she has to be steamed up at least 10 hours before the time. She has to be put in steam and everything needs to be checked before any trip. And then once the trips have been done, she has to go through another set of tests. So it's really quite an intensive, labor-intensive job and also quite a costing job, yeah. Simply remarkable. What can people expect when they board this train? I mean, how does it differ from modern train travel? I think the big thing is we try and give our passengers a full experience. So we're very proud to say we've got a little ticket office and a restaurant on Hartenbos station. So not only do you just climb on the locomotive and go for a ride, you've got the experience on the station. We've got a whole lot of memorabilia, call it a type of museum, if you will. So people can sit down, experience all, the history of a bygone era. We park our locomotive right on the station platform. There's a red carpet leading to the locomotive. Our coaches are built between 1921 and 1936. A lot of them are wooden coaches. So there's a lot of nostalgia and history when you enter that platform. And then to see this locomotive in steam is something exceptional. It's hard to describe, but it's a live thing. And to see this is something really spectacular. Who is this excursion for? Is it mainly for train enthusiasts or the whole family? No, we have made a concerted effort. We steam train enthusiasts, as you might know, but we want to
showcase this to everybody. We want to give everybody the chance to experience steam trains. Our family grew up on steam trains, so we know what it's all about, and we want to share this with everybody. So from a grandparent taking their grandchildren, little kids to old people, everybody in between. And where can people find tickets? They can go on our website, www.scrail.co.za, and then they can click on all the events, the certain dates of next trip. Thankfully, it's the 4th and 5th of April. So they can go and see on our website the dates, plus there are 3 trips per day, 9, 12, and 3. Click on register, book your ticket, and hopefully we can see you on the track. All right, we've got a couple of seconds left. But in essence, how important is it to keep these pieces of heritage alive here in South Africa? I think it's extremely important. You know, a 96-year-old locomotive, to show that to your children or grandchildren, it's unbelievable to explain. And I know it's not for everybody. It's also a very expensive event, excursion. So, you know, you've got to have a passion for this. And I think it's important to look after our history. If we can showcase our history, I think it gives a sense of pride to us, you know, all. Well, thank you so much for joining us. Nou maar daar het jy dit. Maar intussen het ons vir jou nog planne vir Paasfees, so bly ingeskakel.